16 ماهاش 8/10/2024 میوانێکی منی ڕێزدار مامۆستا دکتۆر ئەحمەد ئەبتاش ji Tirkiye hetanekî vê dereke serçavan hatiye û em spasiyavî dikin ku ew ji mêvandariyê me em hevû din re kar bin çend pirs û bersivan hevû din re amade bikin. Bi rastî min mamosta Ahmed Aktaş, Doktor Ahmed Aktaş di çalakiya wî xwendina wî de û nivîsê wî de nas kir. Çaxê ku min meqaleyekê wî ya Tirkiye hatibû nivîsandin bixwand û hingê ew ê li ser êzdiyên derûdora Batmanê Bişêriyê berhev kiribû nivîsandbû û weşandbû. Çaxê min ew nivîsa mamosta û doktorê hêja me xwand tiştekî dilê min da yani têlekê li dilê min da û min dît ku vî mamosteyê gelekî bi hirmet û gelekî bi zanistî û gelekî bi baldarî li ber me ve tê ber civaka êzdiya ve tê bi mirovatî yani. Ji ber vê nakê em bi hev re kene pêwendiyê min pêşîn spasiya xwe jî rekir û camê jî derê xwe li me vekir rêya elektronîkê de me hevû din re pêwendî kir û çaxê min pêwendî pê re kir min daxwaza xwe jî re got wekî vê ez dixwazim bibêjim got mamosta ez spas dikim spasdarî hindik em rastî ji ber ku ew lêkolîna te kirî nav civaka me de gelek bi nirx ji me re hate xwanekirin min dît ku geleke mezin te daye nav civaka me de yek bi yek geriyayê û heta ji dahatiye te hestê civaka me nehêşandiye. Ez dikarim vê bibêjim serbilindî bibêjim ne ku min vê em ji bernameyê de nedîjin min hingê jî gote mamosta min got yanî biblioteka min val vê derkiye ev bibliotek tije pirtûkên bi zimanê Tirkiye min di nava ti pirtûkekê de nedît ku ji xeynîkekê Doktor Ahmed ku rêz li êzdiyatiyê girtibe li hesasiyetê êzdiyatiyê bi taybetî ew peyva ku êzdî bi kar nakin min tenê nav lêkolîna wî de nedît. Yani ji xeyna ew lêkolînê zimanê û wekî gotî zehmetê wî nakê ya tiştî herî balan xuşat em got însanê hay demokrat û akademîk û zane ji civaka me re lazim in û em spasiya wan bikin. Vêcem bi wê helwestê mamosta re pêwendiya xwe xurt kir û camê li mala wî ava ew wî teklîf kir got ez jî dixwazim ser vê meqala xwe re zêdetir ji êzdiyatiya re bibime alîkar civakê zêdetir nas bikim û ez dixwazim wan kêmasiyê ku min dîtine pendikayê ku ji me re hatine gotin nava wan de gelek tiştan negotin û nediristin baxwe ez ê wê jî bixwînim mamosta dûre gotiniya te. Mamosta agadariyên ser rêxistbûn û wijyana êzdiyan bi rastî yan mînakê Batmanê wekî me gotî û Bişêriyê Êlihê ew ê digot yani hejmara êzdiyan ku yek ji gelên Mezopotamyayê bi zêdebûna koçberiyê re gav gav kêm bûye yani. Wekî ku min dibile jî diyar kir yani ev gavê yekemîn e ji bo akademîsyenê hanêka me bi spas bike hin dike. Hinek ji êzdiyên ku welatên xwe mane jiyana xwe li Tirkiyeyê didomînin rast e ew jî nav wan de mamosta çûye lêkolîn kiriye nav wan geriye. Yek ji bajarê ku êzdî niha lê dibêjin Êliha ye Êliha dibêjin ew jî mamosta di vê lêkolîna xwe de ser hinek agadarî û mînakê ku êzdiya li herêma Batmanê û Bişêriyê jiyane heqê pêkhatiyên ola êzdiyatî bawerî û çande xwe de gotine ew rawestine rastiya ew yek qeyd kiriye û zêdetir jî nivîsandiye. Wesa ew ê tevî hevalê xwe ew mijara koçberiyê ya nava êzdiyatê ku de em dikarin vê mamosta re dîsa dubare bikin dest salê 64 de bêjin dest pê kiriye û mijara ku mamosta meqala ku nivîsandî dirêj e hêja
أنا كان تبي بخونن إجبركم مدي إنترنت هذا وشان دي از بيت مجهود كده خوينم از بيجم بوتني بيجا بيش بوتني ما كريش بوي فرز دوتشن دكتور أحمد أقطاش هندكن بيزاني نبي جي مجالك كرينترن وسركتي ترن إن شاء الله أم جلسة سراراتي كده بخيراتي معنا طابة وكلام كان بوتني كده دعوة كده جي أم كاربن بيدا كي بنا عليك سراراتي سپاس دکم بوی تمام مستکمم او پس نکته بوی می دای براستی تبج بوی می گلک بلندن از نل عقیبان تشتامه او دل مزنیه تبو از بوی ورا پس نا سپاس دکم کاری که اکادمیکه شو در حقی ازدیاتی ده پرتش هاتنه نفساندن و پرتش هاتنه گوتن لبله دوان نفس و گوتنا ده پرجاران تشتی نراسشی هاتنه گوتن و نفساندن جارنا بنظام بون جارنا جی بزانه بون او دل ایشی خستنا ناف گوتن و نفسیخا کاری ما و خباته ما این اکادمیک شو او دبیجن اتیک yani ahlaki aslında ne müsait kuş bu tiştiyani mesela یک جی اميزدي اب الشخصي من يعني فكرة ما ديجم اميزدي في آخر في چانده ده اما كبن مرو دو كارا جدا بفكرة و بيجه لبالي او جداتي نه صدمك و ام بعد شربك yani canat bizi mesela am dibijin am resmeki nakşeki çekin tane rengeki dinin ne yani ne tişteki daha var. Ama bu rengi ve ziyade ev çaret daha balkeşti be ev resma daha ve daha balkeşti be. Bu yani dibijim yani lugoli dibijim ezdiyati ev mozaik ka şu Mezopotamya mozaik ka ezdiyati jide navan mozaikanda rengeki جدایه به فکر خوب رمان خوب اولاخا همچه مرو رنگان رنگ دنیای تاری نکه دنیا نه تنه تاریتیه ازیدی جدی و مجاره ده او رنگی که بالکشن همچه مرو وی رنگی اوه چره و نمرین ساده بید مالا تاوا تمام که نمیگان سسرا و سچوار هاتی امید شو در باسی سر مجارات بنا وقت بودنی بخیراتن یک بودنی ما بودم کدات و هاتن سسرا سچوار پیروز بینن و ام جوش بروانی که در باسی با مجارات ببین یا پرسو بسویتا لی امی وانی که جی بدنگ بگرن ام نکارو وانی که بدا وکی دیمن من ترید خواست دیمنی ما مستا برز دوچن دکتر احمد اقطاش و پیرک و امامدن که خوشی خوب این زمان و بخیرات نایی بکن امی در باسی سرپاس و برسوین او که بکن در فت چه به چاقی که به سر کاغذه امی وانه پجیش تماشاوان گداری خورس سرا و سرچاوان پیشکش بکن ماشه همستمه گوتو بود بنا داخلیا خواهم مدن دم گوتو امینک پرسو بسوا بکن جبو خواندوان تماشاوان سر هاتنه و سر آلمانجا و کو ناتنه میوانی مجلس سرا و سر چوار جاره کردنی دخوازن نه دیسا دوباره باید پرسن بردوان بپرسن گت قلبش کنم آخر صدمین هاتنه ته اروپای چنه و چوا حذر کرد که ورن اروپا یعنی پیش خباتی وی که ببونه صدم که وری اروپا چنه هم اوسا جاره کنی با کرتاسیم ببیشین و دور امی در باسی سپرسیدیم مالا تمام مسته اسپاس داری خوش در پیشکش دیکم شته و معلومات تا و اینکو تنشانی مدان مالا پیوین چکیه مسته هاتن آرمانجا هاتن آمن
من برجي سر ازدياتي مقالك نفسانده بو اللي بالي مغاست از خباتي خو برفره بكم جا برفره كري جي وصا من غاست كو از ازدياتي جي ازديان بزانم و ببيسم جي بروي يكي از هاتم ألمانيا او جي بوي چي بو جي بوي كو جانا تشتاتنا نفساننا درقي ازدياتي اللي بالي هناك تشتين راسي كتان هذا مروف دما كو تنجي برتوكا او دوكمنتن هناك بيجن هاتن نفساندن تنه سروان خباته كيتشيك او چغي جانا بك من نرواستن جي او نراستي يعني بيجن شاشيم دوباره من نغوست از وان تشتان جارك كتن دوباره بكم من غاست كو از ازدياتي جي ازديان بزارم جبركو از نه ازدياكم لبلي حوجيكو مروف در حقی قوله کی دا در حقی جواکی دا دوغازه تشتیکوه حوجه کو جوان بیسی پشترا دوکومنتی دبن آلی کاری مرو لبلی مریج دوی اون بیسه جیجیان اون بیسه دجیان وان دا اونا چاوا دجیم به چاوی خوب ببینه او daha راستر دبن از جواک ناسکم ده جواک ناسی دا نيرينا كي باراديغما كاميجن برسبكتيفا كي دبيجي نافي فينومينولوجيا دبيجي دمات تبحثات شيكير تلسات شيكي خلطي حوجه كو نتهنه بديتينيتا ت لغوري او كسي كو وان تشتان دجاري بينا ام ناتشا وان تشتان دبينن ام مثلا بيجن مجال ايزيدياتي دمات سر ازدياتي خبتي حوجه كو بتشاو ازديان المسألة دي انا و مجال تشاو دبينه براستي نجي باست از في آوایی يعني perspektife ki fenomenolojik ve مجال بله مش بوه از هاتم آلمانی من باست از به ازديان را باخر اما ما مستد دیسا بگوره از ببرم وکی که من او گوتارا واخوان يعني ودو گوتارا ده برای کرنه که گله که بنرخ شکر بانش خواهم اوجی بطایباتی دا خانه کرن مدید که زعمت دا خواهم چونه نابونده ازدیا وج ابرهنه کسین کل گود مانه الوی در که تبواره دیسا او زحمت کریه اپیمین کریه و زانینه هنه زانینه خوش رانینه دنا وان زانینه راسته گیشتم يعني من جارك هذيش قلت له اللي تمشي ببيش بركو عندك كو مارب نبيجا مارب تم ببيجا زبو راست نبيسان راست كولين كناتا لغوري نيرنا خد بيجم هافانا تقدشم ايبول برتوكين تركي عدنا نبيساندن اغلبين نبيسكاراجي سباسيا قلق جواني قدكم راستي هنا تشتي بنرخنا نساعدنا لمقابل داوية وان راستي خدا هستي جواكا مجي شادنا يعني بوان هستي جواتي وصا بچوك كرنا و بچوك ديتنا و ام راستي بجن يعني ازدياتي ده قلتنا كي ام وي بيوي بكار جيناينن وان جاميرا نرخ نادا وي بجن گرنگي نادا وي بوتنا وي بيوي ونبوتنا ولا ازدي جوان جتا عاجزن امان وقتی بارگانی جوارا چیتکن افجی باوریا وانا نرخی وانا يعني من بوتره وده بطایبتی از بجمش خیلی زانستی مش خیلی دیروکی من از سر هستی خود بجم جارا جی بود يعني اوجی بلکی تقاربی تشتر دیسا بجی مالتا بموسته براستی اشتکی ام بجن هم کاری اکادمی همیشه وجدان مروف وسا حوجه دیگه یعنی دمات سر تشتکی خبرتی تو نکاری وانا نظم بکی تو نکاری وانا گوری خوا بیجن بی وسانه حوجه مسئله چیه تبی بیجی و دمات او گوشی تحسابه تشتین دیجی بکی یعنی
بله اثر ازدیاتی دخبت اما اثر ازدیاتی دخبت بله نه حقی منه که از وانا نظم بکم وانا تشتکی که وانا ندینه از لگوری دیتنا خوانا بوی آوایی وی شکلی از وانا بدم ناسه اب تشتکی گلک بوی میجی گیرینگه لگوری دیتنا من از دبیم مروف چاوا باور دیکیه حرجه او صابه یعنی از اگه از لگوری زانین خواه لگوری باوری خواه لئوله کی دی بنیرم از نکارم وان فهم بکن حتی روژه ایرو خباتی محمو سانه مجوان فیده جی دیه ماموسته چاوا مثلا مینا که بدم اگه مد خباتی خواه دا اوپیوین که ایزیدی پی دیشن مدانیا ایرو ماموسته کمان ناسته yani elçisi gele giringe ne havce ku am havde nizam bikin havce ku am havl bidne havde am her yek rengi ki am belki vak hav naf fikirin belki vak hav bavariye ama ne vak hava lebele ne havce ku am havde tüne bikin mahvel havde vanda bikin ecboy me hassasiyete ka mezina min خير وبركات شيء حساسيتي دي يعني والله يعني ecboy me gelek giringe az nava gunde ezediyen jî geram az navazım birîna cardı vekim ne böyle vaka hemû temaşavan jî dizanin gunde ezdi eli kesine mayeti şu gündeki malek dumal sê mal mane bi rastî ewan jî di tenetiyê da mane belkî li gorî derfetê xwe wan jî alîkariyê mekîrî zanebûnê xwe ji me re gotin lê belê îro civaka êzidiya ne li axa pîrozan ama civaka êzidiya li Ewropaya ne bi dilê wan e belkî lê belê li Ewropaya ji bo we min xwast ku ez yani bi Tirkî jî dibêjin îkinci watan watanê yani duyemî welate dudiyan ji bo êzidiyan min xwast ez wan vê de jî bibînim û bi çavî wan li naverokê li mijarê binê Dixwazim destûr bidîn em gedekê medenî jî bi bîr bînin rast e em spasiyayê bikin ji ber ku te hemdûna wî dîtibû û ew jî riya ku tu min bibînî xweş kirbû destxweşiyê li wî dikim mala wî ava rama Xwedê li bavê beriya hezira bi li bavê vejî û spasiya wî dikim ez jî spasiya kek medenî dikim kek medenî ez 2007 da yani hevdan da ez çûm wêdê nêz 5 sal zêde bûne 6 sal zêde bûne ew roje jî bi dilgermiya xwe alîkariyê bikir ez berî hatina vê de jî berî ku et nas bikim jî mamoste dîsa çûm bû birayê medenî meseleke wisa heye tu dikarî alîkarî bikî ku serçavê min ev çaxê jî bi dilgermî bi dilşadî û weke biratî nêzî me bû û bû wesilek em te nas bikin ez jî hezar carî spasiyê xwe ji kek medenî re pêşkeş dikim em navê wî jî veke te gotî hevceyek em ser ziman em vegan ser mijara we doktor wekî me gotî we rêyeke dû di rêj da berxwe û hatin Almancê wekî te kirin ki Almancê riya vê riya dûr sedemê wê nake û li vê derkê we çi ew tiştê ku welat xistibû dilê xwe ji xwe bixêr hên rêwîtiya we berdewam bike sê çar rojê jî wê berdewam bike lê em hêvî dikin divan çend rojê ku me karibû alîkariyekê bi cenabê de re bikin ku em dikaribin wî wênê dilê te de hinekî geştir bikin hinekî xizmetê ji bo mirovatiyê û nasîna êzdiyatiyê de û ew rewşa civaka me ye tarî serê êzdiye der û cînarê me de ronayek bikeve bi xêra kedawayek hûn hatine Ewropayê û li vê derkê hûn ê berdewam bikin dişkilema xwe bersek enekî bers wayê bide em ê lîsa jî pas dirêjin birazî bi rastî hatina vê de dema kete serê me canan welatekî xerîb û ecebe em mesela ez biçim
işte dileğime de serime de çevin şeyine bin gelek yani daha üstünde ne bu işte bütün naskiri de o dilgermiş de tekili muradani dileğime hamki rahat bu mamosta az boyu دوباره işte o malbata tarafı belki vanji amlvede kırna mivan ve خوشبو برای خوا از پاسی خود işte وان تبر دشینم یاد جی او کسی که به ریاتا به تکیلیاتا به مرا هپیوین چیکن اجوان را اسپاستکن جبر که ترکیه من به گوتن وان تجی بو از او صاحب بیجم لبله اول ریوتیه من این سه چهار روزی دیجی نه حتی ویده از دبیم من در حق ازدیاتی ده گلک تشت خواندن به تایبتی جی من پرتوکی ماموستا وکی خزینه که من پرتوکی ویجی خواندن من گلک تشت خواندن لیبلی هنک تشت هنه حوجه که مروف به چاوی خواب بین یعنی مهات لویده دید و پیوینجی می چیکن گلک نیرینه من زلال بم ماموستا مثلا زمیناکی که بدم روشا ازدیان لولات هنکی ابیجم yani لتنگاسی دایه لتنبونه دا در واسبیه و خورتن ازدیان وک yani bu kalaji bizim xandın tene bu bejber zulm zordari deseriyem de eşyemi de usa yani go ezdi gi vak van pişti az hatma vedi me hepevin çekirin rov naskirin fikram bu hatta guartın çava hatta guartın mendit denava ezdiyan da parizer yani doktor yani profesör yani tekniker yani mimar yani artiker yani evji mi gelek balkeş bu evji peşvaçuna civaka ezidiyana yani ve az gelek keyf hoşi bum ya jiber ki am hamu umru ahra kana evji gelek espe keyf hoş bum az berdavam kim yani evrevitiye mi berdavam Türkiye evet Türkiye mi Hint abi tam tijinler ya انجام هایی چیزی در که ما مستب پشتی که از وگرم ترکیه از وان هر پیوینا همو که در باس نویسه کم پشتیوان لسر وان جزی لیکولی نکچی کم دناورو که وان دا چهیه چهاتی گردن ام بیجین مثل آلی اولی و لأوروپای ازیدیتی به چه آوایی ده بردوامی که آلی چاند آلی زمان آلی önər و چه ازیدیتی جیانه که بردوام دیگه یک جوانا لگوری هم بیشتر 20 سالی بری ایرو تگوهارتن چیویه چینه و امی در حقیقت جی چیکن داویده او خبات به اذن خوده ve Pürtükek emer sernavi ezdiyen Avrupa'ya lebeli Türkiye zamane Türkiye mevdiğine jiber ku xandavan zede Türkiye be Kurdi ne karın o ne zanın yekşi yani be Türkiye dani zamane Türkiye dani sedemek ki Almanca köyce eve hem de bejin literatür ve bir doküman به زیدایی ترکی به زمان ترکی و اتنا داینه از لغازم به زمانی و لیتراتوره لگوری دیتن و زانین ایزیدیان بیم رویزه بکن رفورم بکن او پروژه که بیش بیک دست بیکه پیشه روژه و دوبه که کار و خباتا daha devlementön. Az mesela aliye civak nasi valiyet belki havalı ki وكمن عليك أولي عليك إقتصاديك لبلرا يعني دغازما و إبيا ما أو كارب بستارك بسماك نو لينجكي أول بشيكش بماجو كانوا دست بكام وبكاري خبرتي ورا سكتنت خازما كي قلت مجاجي قالك دورن دكتور هم نکارن تبایا کار و خدمت تجربه بچن گوتنا بینن
اما بریگو اما بارکو دوی کتا پیوینا خود جاره کنی سر برهمه تده ام در باس ندون کنه ام کدو که اما قطع نتنه اجبوی ازیتی تده جبوی جواب ناسی جبوی منوباتی جبوی ناسی نه اولو گلین ولاد تایبتی ترکیه گلک پرتوشی بلا کرنه مخابن حتی بگم او پرتوکا بدست نخسته نه نما قطعی تو یک بنابه هم بیشی جبو که به آدرس یک نامنشانه که یک بزن به دکتر احمد عطاش چی پرتوک نمیسانده و اما که وی که ما قطعی چند برمی و هنه نامه مشکل مالتا و مستا شو مروب نحوجه که پس نخواد نه پس نه یعنی شکل برچامن برچامن کداته اما کاته یعنی هم چی میشه حتی یورو دپرتوک تنه سر ناوی ممخواد نفساندنه و غیری ویجی پنج پرتوکین ده از وکی ادیتورم ترکی دبیجن ترکی انگلیسی دبیجن ترکی یک رداختت که یک من سر راست که یک سر ناوی خود مخواد دانی که پرتوک من اول 2021 da من çap kire navevi böyle buyurdu şeyhim. Ev şeyhi tarikata Müslümanti Sünni ne? Ev tezamına doktoraya bu mamusta pırsa navaro ki ev bu de tarikatin de İslam'la çava bandorel ser civak etkin. O kengi dest bekliyor. Kengi dest bekliyor. Hatta ürü çavaya göğertin ürü de çiğbiye çiğbiye. Mesela geredana insan ekim ömrevi peyince o yeki ömrevi biz geredana van her ya şeyh aynı ne aynı ne vakıfa cüdati navarvan çi mesela van tiştana tabii eko yani abori siyaset o perverdahi tabii navaro kede. Kitabı من سرنامه یا دویمین اوجی 2023 da من çap kiriye اوجی سر اولو siyasetiye navevi sosyal cihada در حق حزب الله لبنان دمامسته جبر که اب طایبتی سر اولو siyaseti دخبتم اوجی بوی بیه پرساوی ام بیجن ناورو که ولی اوه Hizbullah Lübnan'e çava de Lübnan'e da nezisi saliye hebuna haber Amerika bir çavayı. Gayri ve Türkiye men de Türkiye dici evji ser di olu siyaset evana navevan yeki teopolitik fragmanlara yekci İslam dünyasında alternatif düzen talepleri mamusta. Wan her Türkçe her beşek mamuste ki perspore ki nüfsan diye. Bu wan her duka tevahi 14 devletan da navbera olu siyasetta çava çi tekili heye. Bandora kijani de ser çiye. Usaya öyle ve de Türkiye diyecek de navevi aşiret ya dici koçeriye göçebelik. Evvelci کوچرتی چیه چاوا برداملکه لهرمی کوچری باوایی کی آبوری باوایی کی اولی چاوا کوچر چاوا جانا خد برداملکه در حقیقت یا عشیرت این سیستم عشیرت چیه بچه آواییه عشیرت ایرود سیاست دا لکیده یا باندوره وی چپاسه در حقیقت ویتشتی دمامسته پرتوکامنا یا ورجی اوساجی بیزم یا پیش و ورجی در حق ازدیاتی دارم مثلا انجام اوی خباته evet خباته yani خباته کتنه جوی انجام هم ان شاء الله دیدتر جی ببینه و دسته خوش بهش بویوان برهمته و من گفتی نه تو نتنه نویسکاری و تو نتنه وقتی خباته زانستیت که تو گوری نهام بینن شکش قدره تمنی و جوانا و نه درستار جان ما مستطیع جد کن و کیشان درسی دیدن
مامۆستا ئەس وەکەون دزانم ئەس لە ئونیڤەرسیتێ مامۆستا مە دۆچەنتم لە زانکۆیە ئیلاهیاتێ و پسپۆریە مژی دە سۆسیۆلۆژیە دێ لێبەلێ دەرسەکە مە ناوەی وی سۆسیۆلۆژیا ئۆلیە یا دوی ژی سۆسیۆلۆژیên grûpên olîm em bêjin di nava wan de êzidî hene ewan grûpan da Elevî hene Nusayirî hene em bêjin yani zêde zêde wê de grûpêne em derheqê wan jî yani em bêjin ez bi awayekî civakî bi rastî wan tiştan yani em bêjin mesela bêşek ji wan ya êzidî heye divê dersê de em dibêjin êzidî kîne çawa dijin civaka wan na çawa ye bi vî awayî em bêjin mesela Elevî dîsa bi vî awayî mesela ez bêjim sala borî dersem bi navê dînî grûplar sosyolojisi nur da jî mesela hefteyek dersek tenê dabû ser êzîdiyatiyê behsa êzîdiyatiyê kir mi divê dersê de pirtûkê jî ji civana re xwendin nêzî di sid û heftê di sid û heştê kes xwendewan dêbû îdî ew dikeve sistema qeydê jî ew lê yani ser sistema ku üniversitê xwe li wê de jî xuya dike yani karê me wisa ye mamoste em dixwazin yani perspektîfa min a nêrîna min a li dunyayê cîhanê wisa dibînim ez dixwazim mirova berhev bînim تبدأ تشكل ذات بينا من يعني حزرا وتا وزاني وكي وعلمداري وكي بجم سبوري وكي ود university ده سانغو ده چینامکو مثلا دوساکو ایرو درو کسی نه ازدیاتی تامته نکیشتی ایرو درفته که دولت بده زانسته که وکی تا مثلا بشکل سر ایدئولوژی شو نه تنی سر جواکا ازدیا سر آبوریا ازدیا سر اولا ازدیا سر کوچبری و فرمان و دیروکا ازدیا به گشکی کاری به تشتکی وسا دسته بکه مامۆستا ew gelek mühim e hevcedar jî yani pêwîst e jî ku tiştek wisa çê bibe em bêjin mesela li Tirkiyeyê derheqê Elevîyê de em bêjin navenda lêkolînê ser Elevîtî hene yên em bêjin olê min jî hene lêbelê derheqê êzdiyatî de heta wî mehîn nebîstiye mamoste ما تخش باید دست به انشالله yani em jî daxwaza me jî ew e mamoste lêbelê hevceyeka tiştekî bêjim mesela li Almanyayê nêzî 350,000 êzidî heye li vê de mesela kom û komel û bêjin waqt û dernek jî zêde hevceyek yani van dernegan jî piştgirtiyê bidin mesela yekî ne weke ne Ahmed bir navê wî Helî yekê dest be bêje ya mamoste mesela em dixwazin şêk wisa bikin tu dikarî alîkarî me bikî dema ku ji wan ew teklîfa were daxwaz were mirov dikare bêje ez çi bikim na ez bi tenê serî xwe ez bêjim ez dixwazim ez işte lêkol civa kursiyekê yan bêjim enstitûyekê ser êzidî yecmera bêjin tu ne êzidî çi maçê yani min derdê te çi ye xweş berwê aman jin piskir mitxwast yani hişmendiya civakî wekî ya zaneya ya pisporê me jî pêş bikeve ew karê ku vêga ji me tê xwastin saet xweş de anî ev mal û komel û înstitût û sazî û dezgehê êzdiya heta dekî civata rihanê em bêjin heta nivîrê êzdiya bi xwe jî êdî dest van tişta bikin û piştgiriya camerê weke we bikin bêjin geko em pişta we ne wekî çawata daxwaz kirî wekî ji min ji ber wê hezrê got yani em hêvî dikin piştevanê we tenê neêzdîbin piştevanê we ê wekî we jî di nava zana de di nava üniversite de di nava alimê de nava bêjim wan fakûlte û di akademiyên înstitûtên ku li welat hene ji wan re jî
رونایک به اف حد پرسامه و ام کاربن دوی مجاره ده اف جواکا اف اولا کود روجلاتا نابین ده یا هری که یاری قدیمه یک جوانه که هری قدیمه که او جمروواتی را پاراستی بمینه یعنی زانستی لگور دیتنا من اوه که خدمتا مروواتی را بکه یعنی مروواتی بکه یعنی آشکره بیم یعنی از مروواتی مسلمانم بله بله از سر ازدیت دخبتم از دوغازم از چاو از هم ازدیت جیبه اما دورده پرسکری که همه مسته به هزر و کوباس مروواتی تانی کاره چی نبا حوجه یعنی ام بیجیم وکه کمیته وکه ترتیب گرفت تخوش گفت او برپسیاری هم از سر ما کسی که ام شواره روشنبیری ازدیاد بیشن ام کسی زانه ازدیاد بیشن کسی مالو کماله ببسر مالو کماله کسی رایستنانه ام لوری بانگ دکن یعنی در فتت لویدر کیرو آلمانیا هنه جیناین بخارانین انا ام اوا 5 ساله ام در آلمانیا نه کسی که در آلمانیا در نگیشت پرورده اولا خواه تنه یعنی بس ایرو بسایا کماله که تو هرم آلمانیا روزه که ایده که ازدی هاتیه پجراندنش آلی بلدیه که اف تیرا وی 250 300 سال جواکه وی کاری ام بریا زانستیا و بریا پیشکتنا خواه کریه و انتخوازن و هزری لما حتی فکرم راسته گلک راسته مثل جانا مثل سوریانی جی گلک جی ترکیه درکتنا بکی ام بیجن اما یعنی وکه ازدی نمانه هندیک مانه او صابیجی لیبله مثل سوریانی دوان تشتان دا هنکی ده بیجن بقوتن حسبون آنه مثل پیشوا خستنه مثل بیجن یونیورسیتا مردین آرتوقلیه در حق سوریانتی ده زمانه وان و اولاوان دا هنک درس هنه مثل حوجه در حق ازدیاتی چطور وصل آکادمیک بچه نوست او یعنی نزان از تو کمال کمال نه من تجربه بس عفو نه چیزی پیوسته ما واسه از وانه کسی که از خدمت وان دانخ میانم شش فهم نه نه لبلی حوجه که حولدان زیاده به ما واسه ایرو تو دکاری ج لاوی خراب بیجی ولات وصايا اما جنراسیونی که دی ولات ندیت ما مسته ویچی مسته چی که به ترکی گفتن که دی بیجی gözden Irak olan gönülden Irak olur. Çiçeği kuşçavi meriye dur be vakte geçme ejderi meriye dur dike. Havce yani navbara velat u civani mirda avtikiliye zede be. باشه ما مستعینی وقتی ما گفتی تو بارش کرد من نکاربو ام نکارش خواهد چی صدره که دو خباتا که دجی ام بدنا ناس کردن بلا تشتی مایجی وقتی ما گفتی هیچ کن ام هنا دسبکی که داره او کارو خباته و هفکاریا واجب تایبتی دل نرمیا و نزیکون و جماراجی به پشتگیری و امجی کاربن ایرو ve kadata Almanca ta me izdiyaracı gelek nerini xoşi şxeyni ku me nevit sandın ha ev kitşe ku vakit vakirem ki men nefsan bcude u cameleki zane u doktor u mamoste u almi u vakigoti ecbak nasi bibêje nav izdiyada ev pêşketin hene ev hevgirtin hene جبونا وینا که ام سپاسیتت کن و تبی مالباتی و تبی زاروکا خوشکامشی سلاو رزه وینا که یعنی عجبو و امجی سپاس کن که و دلی خوشماره بکر و من مالا ما بونا خودی مالا خواه یعنی و نمیوانه و مالا ما چی وکی گوتی دلی چهارو نشتمانه مانه نه و شکلفتی مانه بن و ام وی حس کرنه دنابا همین مروبا در چه بکن بلا ترانگ مچد با اولا مچد با بلا و ام مروواتی هم نبود باقی هر کسی جرا بینم باور که ما مستمتیسه بدرش کرد به اونا که بونی خواستم اما گودنه خواهد داویش کرم که و
همه بخیر وقتی گوتی رویا وجه پیش هم همه جاستگی کرد مالا امری برنا خوش زارو که از بری هر چی یعنی از چند جا بیشم دیساجی کیما اسپاسی خوشته و مالبات طرف که ما مسته او چیز 4 روزین اما نگود ارکامه یعنی وظیفه میوان فرود اوسایه جانت دبینی ام هنه کی ام دویزین ولاتی ما چون ولاتی خلقی عرف و عادت خوشخواه بیر کرن و میوانتی و چتی و سا بیر کرن فا 4 روز الویده ما مسته من فکر خواه گوهید چاوا گوهید حالا برای من ازدی 5 سالنجی لأوروپا نه و دیسا عرف و عادت خواه بردوام میوان لگوری کردان لگوری ازدیان گل گرینگه ویدیج ما او گرینگه دی و او گرینگه دامه بدل گرمه و کمی خود یعنی شتش خدا نشی قاعد نخوانی و درکتنه یعنی مروف چی قاسی بیجه جی دیتینا چاوی مروف جیگیا به تأثیر تره از سپاسی خوشته و معلومات تره دیگه از نغازم ناویوان یک بیجه و دلگرمی مالا خوش مرا وکیر و مجی وکر امن مالا خانه امجیان امن دستوری و سبخازم سپاس دیگه اشته و معلومات تره امن داویه بی آخافتنا خو و گتنا خو یعنی ود بگوتی امنجام نکارن خلاص کنه امن استرانه که شیران جبوی تب خواهجش استرانه که شیران سر خریبی گوتی امن وینا که جبوی خریبی خو یعنی شکلته بگری ولاته خو امجا روزه که کار بنوی آخه وگرن تبی برا و پسمام و دوست و همین که نتوید نوا آخه ده و ام وکی کردجی کار بن زمانی خو چند خو ولا خو نگوری برجوندین جواق خو نتوا خو و همه جنار را دناب آشتی و آزادی ده بجین اون پس چاوه مرا مالا تاوا حضرت جریب من خوشیده چاوه مرا